All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hak arpo trik nailar arajar arpusau Pynkut no Jingiakhih jongka kabala sedang naduk kalaipu trik naitung arajar arpusau Hamadan Malki. Hadein bekelayo akishiti na katanat puliputi ke Sarkar Jela lengbau Deputy Secretary uba BJ Karshandi. Kabala kedau ban penurlong ke Jingkular kabala raya ke Jingelang kabala long bat Commissioner Secretary katanat puliputi Vijay Kumar hak janmiat jongka kat kendai trik nailar arajar arpusau. Habagran ikilat patai kubor ke Presiden jangka Association ikong Jennifer Senrem ila pentep balapun kut no Jingiakhih hadein bekelayo ekishiti ke balapular ban penurlong ya ke Jingdawa juki kata ban penkiau da ar naksispa ke seniority allowance man ke snem jangka Jingshakri balai naduk sitrik uyayong arajar arpusau. Ban penkiau tulap ke basan naksispa man laga snem ha ke bainong balai man laga snem. Bat ga base pe balabo naduk sitrik uyayong arajar arpusau di ban bishar hadein beladap sansnem. Nalor kini la betha aru ke office SPD jangka SSA banwat gilat ban pendrung kerteng hinong trei non-teaching staff ke SSA haka EPFO na kebenta ka Provident Fund. Nalor ban pendrung hini hinong trei haka Megha Health Insurance Scheme. Nila iyo kita ki Jingdawa ki jungi kata ka bamut ki R% kata ka seniority wise kata ka 100% ke annual increment man usnam but ita i prapo percent hoy dadang imyo ro ngila hun namar balai ngila penbet ikin room ke drum jong ka base pay ka jungi namar ka longkom ni min hashwa kiba wan thamai ru ki yo ka ju ka tulam kiba latre khat trasne min shwa ru ka de ka ju ka tulam hendre hakani ka rokom rationalization pada ngila yo ya ka tulap paper balik ke seniority wise ke jongiru ke account ti indaya phai pat shaki wei pat ki benta ngimut ban sngo ya ka sarkar khamtam ya i Chief Minister Badan Bram Jongi bila ailat banshna ya kan rationalization committee jong ya kan rationalization committee banshna ya kan but I officially declare dah kini ki members ki jongi ni along member ha ka rationalize committee namar kalong kum ni banadu mensyuahi kam judon kataka peace p balong balance mo kadon kataka gap hapdeng gidon ki pedeng na ki block level na ki cluster level ki bayo very less pay kamot ki baduna ka minimal living wage ru tinata ka daw kidon na pedeng jungi pede ki haban sacrifice kila yo tulop he kami rengkat kami hap syu ngi haban sacrifice namar belai na kabenta bangin ya fill kita ki gap ki badan mo bakan long ya rengkat ken hoy kata ka equal work equal pay tingi kampat yo hi hadu menta tambah nre kala asulong similarly kum kata ka equal work equal pay namar belai ngila pen ya biang lut ngila pen fill lut ki gaps ki badan hajingnya per apdeng ubaduna palat bat ubabun palat ngila pen ya rengkat no kenang balai ba fisu tu hi ka jingong rationalization ka bamot pen ya biang ya baro kong ni mo ka jing bakala tip ka day nagalang ka ay baha ka to ka arpusan percent bun na ki member jungi ka claim include dan na plen ki member jungi ki sha exclude ki khamyo e ka to ka arpusan percent but ru ka arpusan percent kam don justified na marla pras nem menta ki khamyo e ka tulop enhancement ka jungi but ru don na plen jungi bala khat ways nem ki khamyo e ka ta enhancement ka jungi na ka ta ka da ki khamya tre banshim ya to arpusan percent namar ba bon ki member jungi hi marshi teng hi ki khamdon ha to kalas ka 2% kala ban justify because ni kaun na seniority pinda pet bha ha ki kam sarkar pin pet ha ki regular service hi shis ngiru seniority kaun dementa ha ba super khat mafi baleng inum accept ka ni 2% ha ba ya ka base piru ngila don menta ubawan join thamai unyo to khatsaw hajar kan ubajon hadein beladon sans nem hadein tu la yo khasaw hajar sans pa te kata kalai pherong denang ta pre sa 100% man usnem leli te pingi la yo khambun kai kemudian kam shu benginya wan shong biang ni sala sham snem namang ila yo automatically te kana ta ka daw ngila hun kan ni kata ka jing ya kren jungi ba sarkar